塞努拜尔·图尔逊，国际乐坛最知名的维吾尔族音乐人之一。2015上海世界音乐季，他与家人们为我们带来一场触及心底的音乐盛宴。大家好，观众朋友们，您现在看到的是今晚我们听音乐。2015世界音乐季正在上海举行。来自新疆的维吾尔族歌手塞努拜尔·图尔逊，他可以说是技惊四座，深得人心。那今天非常高兴，我们把图尔逊请到了我们节目的现场。你好。塞努拜尔·图尔逊，维吾尔最著名的民歌手和穆卡姆歌者之一，被誉为维吾尔歌后。他出生于新疆伊犁音乐世家，从小学习民歌、穆卡姆、都塔尔乐器等。1993年至今出版了10张唱片，创作近90首歌曲。塞努拜尔演绎的歌曲醇厚细腻，千回百转，为传统音乐注入了新的活力。近年来，她更是活跃于世界舞台，是国际上最知名的维吾尔族女音乐家之一。首先呢，我们从这个资料上了解到，你的这个家庭图尔逊家族是一个音乐世家，能不能给我们介绍一下你的家族？Tursun mening dadamning ismi. Dadam azatlıqdan burun keyin harbiy öməkdə işləgən. Asaslıq çang çaldı. Hem barlıq Uyğur çalgı əsaslarını çalalaydı, hem müzik əsaslarını yasaydı. İlada Tursunçang deb atsa, bütün Uyg'urlar dadamni yaxshi tanıydı. Bizning aile da biz 11 bala, hamimiz dadamning yetakchiligida mushu müzik kasbida tarbiyalandik. Eng chong akam Nurmuhammad Tursun Şinjan'da dağlıq muzikant, dağlıq təmbirçi. Ondan iki yana qo'shkizak, iki inim var, Hasanjan, Hüseynjan. Yana Alimjan degan akam, men, biz beşimiz müzik kasbida, müzik san'at institutida o'qidik. Hozir kasbiy o'rinlarda xizmat qilyapmiz. Kasb bilan shug'ullanyapmiz。那你自己的这种歌唱天赋，你觉得是与生俱来的？当然也有受家族的这种影响啊。能不能介绍一下你自己？Men kichigimda oiladagi asosan dadamning tarbiyasida muzikada tarbiyalandim. Kichigimda dutor chalib naqsh aytardim. Radiolardan ko'p naqshlarni anglab o'rganib olardim. Dadam tuyuqsiz tugab ketgandan keyin akam Nurmuhammadning yetaklashida yani davomliq muzikada naqsh aytishda naqshlarni jiq o'rganishga, muqomlarni jiq o'rganishga akam yetakchilik qildi. 2015上海世界音乐季上，塞努拜尔·图尔逊与他的家人为现代都市的听众带来一场触及心底的音乐盛宴。维吾尔族的民间音乐就像他们的文化一样丰富，其中伊犁地区因为长期接收移民音乐而形成了曲调悠长、情绪深沉的独特地区音乐。图尔逊家族是当地乃至整个新疆大名鼎鼎的音乐世家。塞努拜尔早逝的哥哥努尔买买提更是传奇人物，他带领兄妹们对伊犁当地的传统音乐进行了创造性发展，使其成为新疆最流行的民歌类型。Satari